they work hard. They work fucking hard, and they are physical strong. And ja, Næstrup, så er I færdige i Champions League, men sådan helt på kampen til at starte med i dag. I kommer ret hurtigt bagud 2-0. Hvad tænker du om de mål, og hvad tænker du planen er derfra? Jeg tænker, planen den var, som vi kan I høre. Jeg tænker, planen den var, som vi gjorde det. Altså, du kan ikke bede om mere efter 2-0, og planen havde været den samme, hvis den havde stået 0-0, eller hvis vi havde foran 1-0. Men det er klart, det er jo en ærgerlig start, og der er det klart, der ser man jo, hvad man er lavet af. Og der må jeg bare sige stor respekt til spillerne. De samler sig selv op efter i hvert fald på måltavlen, for det er ikke en dårlig start, vi får på kampen, præcisionsmæssigt, men vi får en dårlig start på kampen i forhold til 2 hjørnespark, 2 mål imod, og så er der jo langt fra, eller så er der jo lang vej derfra, men måden vi kommer tilbage på, gør kampen så lige, som man overhovedet kan forvente, har et fint antal chancer, fortjent score med mere held og dygtighed, så scorer vi et mål mere. Så jeg kan rigtig bede spillerne om mere derfra. Men var du ikke skuffet over den måde, I lukker de 2 mål ind på? Fordi det er vel på standarder, at man i hvert fald skal holde sig City fra fadet, når de spiller hjemme sådan et sted her. Jo, men altså havde vi lukket 3 mål ind på 3 omstillinger, eller så havde det givet samme resultat. Men jo, det er da irriterende at lukke 2 mål ind efter 9 minutter. Men om det havde været på den ene, anden, tredje eller fjerde måde, det er hvad det er. Anybody else? Så prøver du igen. Du starter inde med 3 teenager i dag, og hvis jeg ikke har læst helt forkert, så er det første gang i Champions League siden 1996. Kan du prøve at sætte lidt ord på den beslutning? Det er jo ikke noget, der lige sker når som helst, kan man se på statistikkerne. Men jeg synes, det er jo ikke nogen hemmeligheder. Vi havde nogle afbud til i dag, og så er der nogle andre, der får muligheden. Men om det var en ung eller gammel, altså det må jeg indrømme, det har jeg slet ikke haft fokus på, men jeg har valgt at stille med det hold, som jeg mente, der kunne give den løbskraft, som det kræver at spille mod et hold, der er så gode på bolden, og så samtidig slå lidt tilbage, når vi selv havde kuglen, og det synes jeg lykkedes okay med dem, der startede, og jeg synes også, at dem, der kom ind, lavede nogle rigtig fornuftige indhop. Anes, Simon fra Kvartibold. Jeg har et taktisk spørgsmål i forhold til, nu har I spillet med de her 3 midtstopper og en fembaggkæde i dag, og det har du også benyttet dig i Superligaen. I dag med Kevin Dix, der rykker lidt op i det her forrum og spiller som 6'er på bold. Kan du ikke lige sætte nogle ord på de perspektiver, det kan give dig i de resterende kampe, der kommer her i foråret? Jo, jeg synes for det første og fremmest, så synes jeg, han gjorde det fremragende. Og jeg synes, der var en god timing i det, han lavede. Og det er også noget, vi har dyrket lidt i opstarten, og så er det jo sådan lidt, hvorhen på banen er det, du gerne vil bygge op med 3, og hvor du gerne vil bygge op med to smalle stopper, men så det giver i hvert fald nogle muligheder, noget fleksibilitet, og man bare sige, at den måde Kevin løser det på, med hans boldsikkerhed, med hans evne til at give progression i spillet, og hans evne til at flytte sig fra det ene rum til det andet, både op fra ned, ned fra op. Det synes jeg, han gjorde rigtig godt i dag, og det giver i hvert fald noget, det giver helt sikkert nogle muligheder for fremtiden. Det er ikke sidste gang, vi har set det i hvert fald. Hi Jakob, one in English please. A fantastic Champions League run for your club, for yourself. Obviously going out to the holders, there's no shame in that. What did you make of Manchester City? Do you think they are the best team in Europe again this year? Yeah, now we have played them 2 seasons in a row, and I think they are like just getting better. Individual, they are, top players. Both those who are on the pitch, those who are on the bench, but the flexibility, but at the same time the structure they have, collective-wise, is amazing. And then what I also take with me after playing City now in 2 games is they work hard. They work fucking hard, and they are physical strong, and but it's not all top teams that does that, and so it's not just the football knowledge, the football brain, the technical tactical part, but they work hard. Just one more in English as well. This Champions League campaign started in July. How proud are you of players for getting this far? I'm extremely proud.
I think we did everything we could, and I think we have deserved to play those 2 games because I think we were the second best team in the group with Bayern Munich, Manchester United, and Galatasaray, with no doubt. I'm not proud of the first game we played in Parken because I think we were too far away from the expression that we really brought us to the round of 16. But there was a game against Manchester City where we hadn't played competitive games for 2 months. I think the game we put together today is good after a difficult start, but I am proud of the campaign because, as you said, it's a long campaign, and you guys from England, where if you win the Premier League, then it's Champions League. If you are second, third, or fourth, then it's Champions League. If you're Danish champions, then you need to travel to Iceland, Czech Republic, Poland, just to get in the group stage. So it is a long European campaign where we played during the qualification. Sparta Prague, who's gonna play Liverpool tomorrow, I think. A great team. So it was not just the group stage or the 2 games we just played against City. It was also some of the opponents that we played before the group stage that was tough to play against.